Aya ni aikari a ituura ria Gathuki-ini kaunti-ini ya Murang'a maihoirwo ni kimako na kigiriko kinene kumana na kuuragwo kwa umwe wao ta nyamu na njira iri na kiriga. Kurerikana Mutumia ucio uria wikaine ta Purity Rwamba aroragirwo ni mundurume manakorwo nake na uria wikaine na ritwa rimwe ta muriithi uria arahithukiirwo ari wira-ini kuria arandikitwo na aramuraga mbere ya ciana igiri cieroreire giko kiu kia unyamu. Riu thaa 2:30 ciakinya maroka na ciana guku. Riu ciana cioka niri akioya gate nigetha matonye nyumba maine na mahoe mundu aramuringa haha amuringa arera ciana ni ndoraga cunguo aramahingurira gate amera withie ina muge ni ndoraga cunguo ciana iroka ikiriraga. Agikira uhoro uyu mukonde munini wa civu wa itura riu Peter Muhia ni oritie muingi wirutire kuheana riboti iria ingiteithiriria guikio ngono kwa muikuirwo ucio uria ginyanagia riu ndoikaine kuria hithite. Na mwili ulikuwa hapo nje ya nyumba na ulikuwa na majeraha kichwani, na tuliita polisi na wakakuja na wakachukua mwili wakapeleka Murang'a mochari. Na sasa tunauliza raia pia atusaidie, hii si kazi ya mtu mmoja, ndio kwa sababu uchunguzi bado unaendelea na tayari polisi walianza uchunguzi tokea jana. Sasa tunaweza na hofu kwa sababu hapa iko wizi ya kuku, vitu mingi inaenda, na pia ile hofu tuko na sana kama ni hapa ni kwa MP wa kwetu hapa nyumba mali kitendo imetendeka ni jirani. Sasa na jena wale wako bali riu muingi wa itura riri ni uritie thirikari igacirithia ugitiri thutha wa kuongereka gwa ciiko cia wikinae na wiici kuria ica ikuhi mundurume umwe ni erigite kuhamwo kimwiri na thutha ucio mwiri wake kuonekana utetwo. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.